Kinoilam ka Jaintian National Council JNC Central Executive Committee haka arpu kandai tarik uyayong arja arpu saw kila lej banya kendo yaw sembut menteri rangba ka jalau ba Preston Tensong ubadai ru menteri ketenat kampo yeng ke sarkar jala bandawa weng no mardor ye ka jaka apa raki BSF kebadan hasona perdi East Janti Hills District bat ban penklan ru yaki kerdap talasi haka tekatan. Habakran sikilat pathai kubor uba sambor mi lengdo u presiden ulaang. Bagajing don jagi BSF hakatekatan, kam don jing mud, henrei kilong penban tangkum kinong pentut ye kinong song snong katekatan. Ke JNC kala dawaru ban penklan no eki kerdap talasi ki badon hakatan rata cera, namar kajing jor palat ki bar jela ki bawan ban rungtu na ki wei pat kiri. Hadin ke jingmi jong ki kendrung kendram apo distrik ke jongi apo East Janti Hill District nakadau ke jing bukit jong ki neki BSF apo highway apo jingken Sunapur dalam tang kataru ke jing don jong ki neki BSF kalong penban ke jing tut yaki trairi ki trai muluk namar lada ki neki brio ki wan yeu kum nak lihat na lumsnong banle chungkiang chata tasara ba chakisnong ki jong ki cha check bat kisah pendik hakine ki BSF nak kata ke jengkeno baki kit yakimar bamut penyat support bangla ta kene ke jinglek jong ki BSF kala kata adu kata yaki bayat bayeng nak tu ke gate dah ke jing sengau khia wat hakine ki sengi ki bala debru ki la dan ki seng balang ki bala mi patba ban persya ya tu ke jing don jong ki BSF tengi nak yang ke JNC kum ke seng ke ba napok nanti napok East Janti Hill District ngimla syu ban long tang kinong pekai nak punta ke jing jong ki patba temta ke sengi ngilayo bani kendu badi Deputy CM ibalong ru ka juga por kumi Home Minister bani keran lor kene ke jing te nak yang Deputy CM ila itu ini haba ke jing sha nak yang ke state government kila de bansna ya kata ke district coordination committee ke state government ni kala ibor ya kene ki deputy commissioner jong ki district baper bandondot nak kata ke coordination committee hak baki he jong ki BSF ki bodan apa pato gathain ru ke deban don apa kata ke committee bat kumju ru kirang ba snong ban ye kran ya kene ke jing jong patba andre habangi tipat nak liang jong deputy commissioner jong ke East Janti Hill District hadum tamane umpat la lar kene dan nak liang ke jong deputy CM ula beta ingi ban ye kendu ya u DC jong ke East Janti Hill District ban ye kran halor kene ke jing jong ki patba la kran syairu ba ka jing don jong ki BSF ang to kam dan jing nama ke East Janti Hill District kam de ke jaka ke babun kita ki sengla no dan ke de ke jaka ke ba chong suk chong sang tang kwa ye ki BSF bakin don support border ni na ki por kine ki khar bangla ki wan rung support ke district jongi ki penyap ya ki produk ki prasnam jongi ki permensau ya ki produk prasnam ki jongi ngidang ya itang mana kaneru apo ka video kala viral support social media bagine ki khar bangla ki kamang mau ya ki turis ki bawan support dauki tengi lengok ba syai ki dan ki BSF akum gitu ki por ba ki produk ki prasnam jongi ki syak thompor na kine ki BSF te ka ba ke jingi kendu jongi batu deputy CM batu home minister kalong ban pangklan ya kan ka infiltration check gate ka bodan po rata cara namar ngiting bayak nasi hadin ba ka sarkar India kala menteri kam ya ka CAA tengiting ha ka kum ka jing ong jong ka sarkar India ba kan ka CAA kan numla ban kata aki jakau ki bodan ka district council dan kita ki 6 schedule area handre na kanyang jongi ka sengim pat sno sngan te kumtang ikwa ya ka sarkar bakan pangklan ya kine ki infiltration check gate ka bodan po rata cara dan na kanyang jongu Home Minister ubade ro ka cukup por deputy CM ula kula rangi keseng bana kalian ka jogu unsa singkia lo kini kimat jingdawa ba ka cukup por habade ba kini ka BSF la shay ka singi min sa kendu badu deputy commissioner jong ka East Janti Hill District hatu kila form na em ya kata ka district coordination committee ka ba ka state government kala pha iki ba ki de banla Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya